Zdaj en dan mi je prišel un tip, kaže, ko je naredil tukaj trtja, oziroma tu pa tam za urbano publiko, ne. In smo pač nekaj delali skupne in je sprejemil sobo in ga vidim za mojim računalnikom, kako video blogira. Mislim, ne moreš to delati, no. Iti na moj računalnik in video blogirati. To je kot če bi se dotikal enega radija, nekega črnca v njegovem avtu, ko se z njem pelješ, ne. To ne gre skupaj. Pač sem rekel, ajde prvič, ne, dobro, naj ti bo, ne. Je nekaj teži o tem, kako so ga odstranili iz Facebooka, ne, carsi. In sem rekel, ajde, dobro, ne, naj ti bo tokrat, ampak to ne smeš, no. Ni to, ne smeš. Pač 1 + 1 ni 3, ne. Je 2. Ne vem, kaj sem s tem hotel povedati. Vrgli so me dol iz Facebooka, ne, pedri. Motherfucking pedri. Facebook je peder. Cel Facebook je peder. Tisti, ki se ga je spomnil, je pa še večji peder. Vsi so en navaden peder. Mislim, fuck off, no, res. Fuck off, Facebook je en peder, en navaden peder, ne. Ja, da te vedel, ne, ja. Aj, dosti bo spizdim iz računalnika. Ne, jaz zdaj delam moj vlog. Ne spizdim iz računalnika, moj, ne dam. To je drugač moj računalnik. Moj Facebook, ne, no, in v glavnem. V glavnem kaj, Mitja? V glavnem kaj? Ne sam, da mi je video blogiral na mojem računalniku, ne, ampak kupil sem si ene bombone na Japonskem, zelo dobri bomboni, in jih jem vsak dan po enega, da čim dlje trajajo, in pač sem prišel v sobo, ne, drugič, in sem videl njega na moji postelji s polnimi usti in prazno vrečko. Jaz sem sam zjokal. Jaz sem tam stal in sem se jokal. Sem rekel, Mitja, to so moji bomboni. In je on rekel, boli me kurac. Vedno to govori. Res mi gre na kurac tale Miha. To mi gre tudi na kurac. Ful mi gre na kurac, ker ne moram kamere samo vase obrniti. Kurba mi gre na kurac Miha, ker je toliko brihten, da se je špegel zmislil. Ful mi gre na kurac, ker imam kapco na glav, da mi gre tudi to na kurac. Kaj mi gre še ful na kurac, ne? Ful mi gre na kurac, ker nima nič zabavnega, no. Jaz sem bil žaljen. Večkrat. In to še ni bilo dost. Bolje še mogel kritizirati moje stanovanje. Tukaj, kjer živim. Ne vem, če vidite, lejte, ne, ljudje imajo kar ene strehe nad glavo. Razumeš? Človek vstane iz kavča, pogledajte, to je kavč, ne? Človek vstane iz kavča in se udari v glavo v strop. Zakaj ljudje živijo tam, kaj je strop? Mislim, ne vem, zakaj se sploh obremenjuje. Morate priznati, da ta Luka je res sam zaljubljen sam vase. On se kar skozi snima, no. Ne moj kar skozi fajn, on kar igral skozi v svojih filmih. Pa kar še videolog se izmislil, ne. Sam jaz vam povem, me gre na kurac. Me gre na kurac, ker on je ful talentiran, tak mlad pa talentiran. In on bo ful uspešen.
ne? Če bo ful garov v lifeu, pa ful delov, pa če ga v meni fafno, ne? Ker drugače ne? To je tako, v svetu sam čez seks pride nekam, ne? In Luka Marcetič ga mora meni fafn, če v hotel uspet. Sem jaz to posnel. Kako pa jaz to zdaj izbrišem?